usithandana. Amen. Inkosi kunazo lezo. Amen. Mkhawula sezweni. Sibonga inhlanhla. Eyohlele nayo namhlanje. Uma singene phakathi komuzi omkhulu kangaka wasezulwini wenkosi yethu yaziphezulu. Amen. Mkhandlu wasezulwini sithunyiwe simenyiwe imindeni yethu esomhlaba njengoba singaka nje abanye bethu bathuke amakhosi asezulwini bathi ntanani sohlalaka lemphefumulo abanye bethu bathuke indeni elelothuke umhlaba yathi ntajabusile sokufica ekhaya lemphefumulo. Olesine ngiyisala etempelini kumele udadewethu uhamba namadodana amabili umntwana mhlawumbe ko-42-45 years manje nje lesihlashe esedelayo esezozala ezongena usithi lapho uhambe usomsakazi uthe sengidinga hawu gogo usukaphi uthi ntanami ngisuka kude ngiyabona sengizangena phakathi ekhaya. Amen. Uthi ngafela esibhedlela mntanami uthi ngathi ngakafi abelungu bangifaka emakhazeni ngisaphila ngakhala ngaze ngaphela khona esibhedlela. Uthi lengane sengiyihluphe lengane bahamba nayo nje senze ngathola njengoba ngithi yihunje ngisuka mntanami ngiyabona senze ngafika ekhaya ngoba yilapho sibuya khona ngeleli khaya. Amen. Manje le bantwana benkosi singayenza kanjani ukuthi sithi abantu abaphakame bakhona ngeleli khaya uma imndenelele izikhulumela yona abantwana bayo. Ngiyakhumbula futhi khona lapha sasithandazela futhi abantu sekuqhubisa kangazi ukuthi komuntu udadewethu la sithi lengane namhlanje bekusuku lwakuthi ngikhishwe esibhongweni kepha ngoba inamahloni sengizokhokhoza ingwenya sobhweni futhi enjukuthi abantwana benkosi ngibazulalele ithuba nje manje ukuthi uzocela labo abamndeni yabo ibathume kulomuzi noma abamakhosi onke asezulwini abatshela ngalomuzi athi lazohlala ekhaya lemphefumulo. Siwulalela uthuba manje uzobama labo bantu oqotshiwe ongaqotshiwe ofana ngobemhlophe wonke umuntu ophakathi kwaleli inqobo nje mayithuye imndeni yakhe noma amakhosi asezulwini emtshela ngalomuzi. Amen. Sizobela uthuba manje benkosi umuntu uhlaba ilivesi elilodwa ebese engena endabeni ngoba sibaningi bantwana benkosi mhlawumbe ushaya isikhathi sesibuleza abaningi. Amen. Uzoba inhlansi uthi ngapha ubojamongweni ubodadewethu bethelele namakhosazana ngekwana avulekile. Amen. Umuntu uhlale selodwa masukukhombuzo zakhe ebese engena endabeni futhi angangani umuntu angene kule ndawo nje ungani elapha phakathi komuzi. Amen. Ukuze nami ngizoThomas ngisizakale ngoba basekhona uThomas abalayo ngoba basehlala ushiza le bathaye yikho lento yilo kwasibanibani nosibani ke bethuka umsebenzi omkhulu wasezulwini bethuka umsebenzi omkhulu wasezulwini ukhona umuntu ongabiza amanga wasemhlabeni ukhona umuntu ongahlatha indeni ophela sinayo sineli inkulungwane indeni eminye ilindile kade yalinda ngaphandle twabaze bagwazane lapho bashonga ngaphela benze yonke umuntu wasemhlabeni ingane zabo singafiki. Abanye bashayiswa izimoto emgaqweni omkhulu lapha imoto nemoto edlulayo basondela abantu babiyangena ekhaya lemphefumulo mayingangeni badumale shayiswe imoto aphinda linde shayiswe umuntu kanjalo nje nalona sizakuthwele ngalomuzi ekhaya lemphefumulo abantu ngasekho lukhulu kabi ngoba bonke akekho umuntu olujutha ongafuni ukuza lomuzi owayeNazaretha owayenyanga owayesangoma owayemthakathi owayenondinda owayesigebengu kodwa mayisefile efele jointini ufuna ukuza lomuzi. Amen. Azogezwa le muntu lekade lihambe sesemhlabeni ngoba elihlena hayi nemthwalo
umuntu othi khilithi uqala lapha kwalomfula lapho kugezwa khona uthula kade sihambe mhlawumbe siwenza ngaphambi kolisiye ebuhleni bese emndenini yethu. Amen. Amen. Ngiyadedela Jehova wenkosi. Nkosi usibusise. Amen. Ngicela-ke ngapha obaba abasonde babe ngapha. Batana benkosi enkulu yasebuhleni ngona umfana wanzuzana eMelmoth. Kule nyanga ephelele la ekhaya. La ekhaya ngafika nje nganikela ngamashumi lawo kanjalo. Kodwa ngithe ngilele ebusuku ekhaya kithi. Ngabona inkosi lapho ebibuthise khona sengathi siyonikela. Sithi singakanikeli lesisukume inkosi. Mayisukuma inkosi lesebeneneza abantu. Isanashelo kusanashelo uxolo amakhosi maningi noma jiyo azenza inkosi ukuthi yiphi inkosi khona nenkosi yesizwe. Unyasi. Amen. Lisanashendelezela lesisukuma intombazane eyayomlisa loshendele ukuthi naye intombazane eziwa lo ungayenzi. Ungayenzi nje lento. Nangempela le ntombazane igcina ihlale phansi ingayi lapho. Uma sisathi sihleli lapho uvele kulo muzi lo esikuwona vele qhamuka izinja zintathu kodwa umuzi wasebuhleni lona inkosi ushila igama la kodwa ngisathi yathi igama yini izinja zintathu zilele phansi zimhlophe lezinja sezenze namangcono lapha ngithi mina kodwa emzini wenkosi kayingeni izinja ziqhamuka izinja ey'njena na khona lapho ngithe ngibona kwasengathi kwavela umuntu okhubazekile kakhulu. Lo muntu lo okhubazekile bese ezoshaya umfowethu akasekho. Swasho. Efike emshaya lo muntu, uma emshaya lo muntu, ebese ngifika umfowethu semshaya umfowethu. Manje emshaya umfowethu, ngithi ngishaya umfowethu uyathela ngonyawo kuphuma amangcolo lapha ezinyaweni zakhe engcolise nami ngithi hawu. Kanti ngibonile lo muntu lento engiyenza kuyena. Khona lapho engithoma ukubheka kuthe lesabatha lona leli impendulo evelile ithi sihlele emahlathini kasidli silambile asimolile sifuna siyogezwa siyohlanjulula funa nihambe niyosigeza emzini wasebuhleni. Ngiyabonga inkosi ngosisemzini. Amen. Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ungamsile wababiyela entabeni zasendwendwe enkosini yamaqhathi. Ngiyabingelela bonke abantu bethu. Ngisekulaleni ey'nsukwini nje ngisakhumbula usonto ebengidlulelwa lemisonto. Ngabona uMshumayeli uMajiya ehlezi la ekhuluma namakhosazane ethetha ethi kucelakala inkosana esencane nenkosazana ngoba uma kuzokhishwa abantu bayiswe emakhaya akulungeke bahambe ingekho inkosana nenkosazana. Kwahlala amakhosazana akehleka kwamanje ethetha bayisekugcina kuqhamuka-ke inkosana encane nenkosazana. Singabonile sebephuma emfuleni kade bethandaza emfuleni basebebuya nesibane bebesikhanyisile. Basebenza kwasekuvela umuntu emva kwamakhulile izwe ngambonanga uzwa kodwa bengathi umama womalume wathi mina uMshumayeli uMajiya mayesekhipha isibusiso bonke abangaphesheya kwethuna bayaphiliswa ngalesi sibusiso asuke esikhipha. Inkosi ibusiseni izile ngiyocela nami isibusiso kuMshumayeli uMajiya ukuze kuphile abahleli egazini kimina. Amen. Ayiphethe inkosi yasephakameni. Ngiyababingelela abangcwele. Igama lami nguBashokuye sisuka eSwazini. Ukuza kwami la ngiza ngoba kwafika ubaba nangu ngimthengile ngathi angiphatha. Wangikhipha emotini etaxini embangeni ikilinika nathi abantu befa wangibamba waphuma mina ngedwa etaxini. Kancane nje bamadeni. Umuphi baba baningi obaba lonto ndichaza umuphi baba ukhipha baba. Nangu. Umuphi nangu musho ma. Amasikhambe. Hayi igama. Umqalwendlela. Amen.
ehamba nalokho kube mhlobo unyazi lwezulu ngasinde etekisini kwaqhamuka umama ehamba nokudweni umfowabo bangikhipha esibhedlela wahlabisa behamba nobaba umqali wendlela bathi angihambe ngize bangibonisa amasango lawa engiwabonile ngesoto edlula ngangabe ngisazi ngathi ngafika la ngathi uma ngingakafika empopeni kwavalwa ngami ngafele ngahamba ngoba iy'tishi zaseziqhuma ngabuye ebusuku wangivusa ngonyawo wathi ngithumephi ngafele ngafunga emlazi ngoba ngila emlazi ngaqola ngathi iy'ngane zingihambise zingethelana umama wanginikeza impuphu yinanane wambuyisela kanjeni ubaba wathi umama wami akasekho naye wahambe esenesinye esodwa sesibonile esinye khona lapha ekusungela umbone ngubonile ngibona iy'ngane ezingelamayo zikhishwa ethanwe ikhipha odakeni ngayibambe ngayikhipha ebhokisini emaplangweni ami kanje ilokho engithi angizokwedlula ngibonge ukuthi bangisindisile etekisini alikhipha nami Inkosi enkulu yaseThemba Nazareth. Ngunompumelelo igama lami ngokuhlala kwetofo ngisePretoria. Ngike ngaba nesibonakalo sokuthi saphathwa leli khaya. Ngibona ubaba uNkulunkulu kaShembe unyazi lwezulu luhamba emagcekeni aphathe ekhala belwa umvangeli ngemuva ehambe engena izindlu ngezindlu. Ubethuma ingena endlini ame lapha emnyango athathe amanzi ngojeke ewafaze bonke abantu belele phakathi ngoba kwathi ngathi ngasebusuku Anqala ngethethu beke kuphi lapho umbona khona ngiyaqolisa la ekhala emphefumulo amen ehamba engena izindlu ngezindlu ngayinye efike emnyango abantu balele efike efaze amanzi ngojeke uma sekhipha isibusiso uthe uma efika endlini kaJamengweni wafika wama kulomnyango phakathi nendawo wathola abomama abanye balele kukhona idlanzana libhizi lixoxa indaba zasemhlabeni bebhizi beshintshela ngaphakathi ngathi bebebuya kogeza kukhona oyedwa owathi dala ahlezi ngoba engahlambulukile ngokwemvelo wasuka lo mama ongahlambuluki ngokwemvelo wajama laba balele eyalaba abanye omama bahlezi ikokana baxoxayo lapha bebhizi beshintsha begcobisa ngokubuya kogeza bengayiboni inkosi ukuthi imile emnyango wathi lapho bethi bayaphaphama bayibona yavesane yakhipha isibusiso engabisawafaza amalade wafaza kwezinye izindlu yabo yayimthatha inkosi yaseThemba uNyaphiliso ngikubona ngokuphelezi lapha igama lami ngoBhelepini abazali bami abangiqamba lona uthe namhlanje na ngibekula ko-passport kwathilele nje uthongo bevele bungakapheli kodwa ngithe ngikule ndawo lengikuyona wasebakhona into ebengiyixwaya ngazi ngothi nje ube limfishanyana sephuma lento enhle ebuhlalo kodwa manje engazi ukuthi kube kuyini sengiyayibuka lento ngiyibuka sengisuka lapho ngiyameleza ngithekho usesuku uyaphuma uza kimi ufika lapho eduze kwami uyangihleka uyayithatha lento uyangihleka uthi phuthuma uye lapho ekhaya emphefumulo uyofika khona phuthuma uhambe khona ekhaya emphefumulo osibusise emithini ngisukuma nokuyikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu lokhulumayo umondlo wadlali ey'ntabeni zasemthwalweni ngaphansi kwesigodi sakwabombo inkosi engiphethe inkosi uShazi kwathe ngo-Agasti ngijwayele ukufonela ekhaya ngifonela abazali ngibuza impilo
Sabisalwazi sasesikhala ngokuphelelwa ukudla into entsha ebeyingajwayele ukuthi yenzeke. Mengibuze ukuthi iqaleni lento sathi lento iqale ngenyanga edlule kwakuJulayi. Ngangikade ngizile la ekhaya lomphefumulo kodwa kwakuyisonto ngikhonele ekhaya. Ngabe-ke sengiyasho ngithi kube benishilo bengizophatha isimayo ekhaya lomphefumulo. Kwathe ngesabatha elilandelayo ngase ngiyasithenga isimayo ngasiletha lapha ekhaya lomphefumulo. Uthe ngo-September kwakumhla 21 ngifonele ekhaya. Sithi isalukazi esingizalayo hayi ukudla kusapheli. I-25 beyiphela ungakashayi mhla 15. Kwakumhla ka-21 sithi i-25 isaya kuhhafa ikafiki ngisho kuhhafa. Bekulahleka ngisho iy'puni ukulahleka yonke into kade ngezandla. Kwathe ngo-October bengiyile ekhaya. Siyangikhombisa isalukazi sithi nayi i-25 isekhona lengiyithenge kuqala uSeptember. Kubalulekile eManazaretha ukuletha isimayo lapha ekhaya lomphefumulo ngoba sisuke senzela abakithi abalele phela nomhlaba. Namhlanje ngisiphethe isimayo ngiyaqala ukuthi abakithi bangikhumbule nje kuwo konke engifisayo empilweni yami baphe ney'ngane zakithi imisebenzi. Inkosi ibusiseni ekuzwini. Ngiyayiphetha inkosi yami ebuhleni bophama uNyazi bezulu. Siyabonga abakhonza abahle basezulwini. Uphiwa uMvelinqange ithuba lokuba sikhulume phakathi komuzi wakho ingcwele. Ukukhuluma kwethu phakathi kwalo muzi uHlemba ubeka phakathi kwezwe namakhadi. Wona ukubeka uyize ngoba wakhiwe endaweni embi. Siyayazi-ke thina ngeshwa abazali bethu babezofuna umsebenzi bagcina besitholele khona phakathi kwalo muzi. Bashiya iy'ndawo zamakhosi. Sabuka ububi balelizwe. uNkulunkulu njengoba kuthiwa unontanda bathakathi akaze akhethe indawo enhle ekhazini naye kuwabani. Ufunze lolu hamba lihambo eJakobe. Washiya izwe lakubo iJerusalema elalikhazi umuna waya eBhethlehem endaweni efana neNanda. Uma uthatha uchaphula umlando waseBhethlehem uyafana naseNanda kugcwele iy'febe lolundile nababulali namaxoki nabaxabanisi nabathakathi nezangoma ney'nyanga umuzi waseBhethlehem. Mhlawumbe usungathuthuka manje ngoba sekukhona le nto abathi technology. Thatha ulwazi lwabantu. Abantu abasazi lutho manje. Ingane ayisazi lutho. Ingane isihlulwa kokuhlanisa 1+1 ngoba i-technology isithatha umqondo wabo. Kanti uNkulunkulu wayedale ngokwazi ukuthi abantu abasebenzise iy'ngqondo zabo nezandla zabo ukuze athokoze uNkulunkulu. Siyakuthokozela thina lokho kukhona ezweni lakuthi esithi technology kodwa ibulala iy'ngqondo zabantu. Ingane ayisazi lutho ziphenduka onamthuthu. uNkulunkulu uzokhetha lelizwe lasemakhadini ngokuqonda kwakhe nokwazi kwakhe ukuthi kungani ekhethe lona. Bengicela izizo zakithi ey'phuthumayo zingifundele incwadi yamazwi kaNkulunkulu 18:13. Ngifuna ukufunda yona ngilekelele mina nawe ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu wayenza into engathandwa yini. Ezweni lakithi eNingizimu kunendawo ey'ningi ey'nkulu kakhulu ezamathafa uthandana lamathafa. Kodwa uNkulunkulu akazange azokhetha lesi sidleke saselokishini. Leli lizwe libolile ngokomthetho enhlangothini zezwe. Kodwa uNkulunkulu ukhethe lona ngokuqonda nokwazi kwakhe. Obaba abaningi abaphambi kwami bayawazi lo muzi, bayazi le ndawo. Ungakahlali lo muzi. Suka lapho egrawundini lembani uzophela bekumgodi la. Abantu babulala nehostela esuku bathuthe bazotshingwa la. Abantu babulala umlazi bathuthe bazotshingwa la. La kade kukhishwa khona izisu nakhushula izisu. La khona izangoma nenyalo bethu khona khona zilapha khona zenza yonke into. Kodwa uThixo lenkosi zanathi abantu batshele ukuthi abantu fake inhlabathi ngigqibe sokwakho umuzi wasezulwini. Nasi imhosha, le mhosha yenza into engasile kusuka le phezulu la sakhe ngakhona. Siyawastela yini inhlobo yokungcola ungezi uzala uzophela kuyophambana nemhosha. Kanti uShembe uyazi kwenzani. Ngomunye unyaka lapha kamudadewethu la. Khoma lesi sihlahla lesi. Uthi ubona uyazi wezulu hlendaba.
esifisa ukudlulisa lo muza wona umuntu onyazi mayibonga Nkosi. Nangengozi ukuthi ugigeke ngaphandle mongaphiwanga ukukhula ngomqondo ulandele uMajiya okhuluma kwakhe akuthandayo. Ifunde bamasutho. Ophendula. Vele uphiwe umbhobho okhuluma ngomlomo wakho ukhuluma wakho. Ophendula indaba engakayizi. Ophendula indaba engakayizwa. Kubula ngehlazo oMajiya baningi baphendula izinto uShembe baphendula into kaShembe engakayazi ukuthi qondeni uShembe ngayo. Umoya ubona uyafuthi imba. Khona lapha. Inhliziyo yomuntu oqondileyo iyazuza ukwazi nezindlebe yabahlamphileyo iyakhuluma ukwazi uyabona namhlanje ngithola ithuba lokufika ekhaya emphefumulo wahlisa umoya wakho wayeka zonke izinto eziwukhula esiyitshelwa uMajiya endleleni ufuna uzokwazi ukuthi uShembe yini ayenzile ekhaya emphefumulo. Sicela ukuthi uNkulunkulu akupheke indlela ehlakaniphile uzwe uShembe akhulumayo abantwana babantu la ekhaya emphefumulo ngoba lo muzi uShembe wakhe ngokuqonda kwakhe kwasezulwini akahlangana namuntu ukuthi aqinisane naye wazenzela yena ngokwakhe 2017 umfundisi ophambi kwami nangu yena owayengihola ethi mshunga ithana sesiyangeyandla nangu kwamfundisi uNkosi ungena uShembe evula lendlu wathi ufakazi wena uNkosi wathi esela wathi bonke abantu ngaphansi komthuzo yami uma sebekhumbula imindeni yabo bayofika la batshele ibizo lenkambiso bathatha imindeni bayise emakhaya bayogcinela amasiko ngizobabutha ngizobaqoqa bonke mayibonga Nkosi. Lapha phakathi ikhona la uDVD lapha phakathi uthi ofakazi uwilisa imculo nosenzo uwilisa imculo nalelo sikala uthi bawufakazi sesivulile endlikhala emphefumulo sengibala le bonke nabafele intabeni abafanga indlela abafaka njani ehloko zenu uma seniyifuna nofika nizothatha inyalo bese niyithatha niyise emakhaya noyigcina amasiko mayibonga Nkosi. Wayetshela ngithuthuza abafana nje abangazi lutho singazi ukuthi uShembe khuluma ulimi lasezulwini siqala ukuzwa ukuthi uShembe uyinkinga mhlazane siqala esabathini lesibili siphuma eKenani ngokwakuzoyiwe eKenani entabeni yenqubo ezulwini lolu hambo esihambayo masiye eKenani uhambo manje umuntu mayehlukana nenyama isuke itatha usuke hamba lo hambo esiye eKenani ndobona hamba kuba ney'tobhu nje umiwa uShembe usuke njengoba suke sihamba suke uShembe hambe ukuthi imindeni yethu eyafele emazaleni neyafele iy'mpini zasemandulo phela emandulo ngesikhathi kuliwa kwangekho bebangekho floyd la sesihamba ngalo nemigwaqo kwakuyinyathuli yakuyizandla zabantu iy'nyawo zabantu babegijima kubonke ukhokho bethu bebiziphi basale khona lapho ey'nkundleni ufike iy'nkulumo zamahlathi zibamimilite iy'pisi zibamimilite amanga imhlambeni amabhulezi ngikhuluma ngabantu bamanje ababile ey'swini zokho zezintsha ababile ey'swini zamamalasi ababile ey'swini kwamanje kodwa labantu bafa emandulo abakithi nababili umuzo wokuzo uShembe ukuthi uma umuntu oyenzala bantu okuyena mqambo wesibongo sakini ehlele eswini senje khona into ezolunga egcekeni umfundela uJobe 8:8 ukhona into ezolunga ngisho ngaphambi kaNkulunkulu uhamba yonke imisebenzi kaNkulunkulu kodwa umkhokho wakho ehlele eswini senje emandulo engakazanalwa ukhona enkolunga kuwe kothi ngey'nsuku zokugcina akuluze uNkulunkulu baningi abantu esibaficela kulo kuhamba kwasezulwini ababeshaya phansi ngonyaka bethi uShembe uNkulunkulu thina ngeke sisuke kodwa bafele emahlathini yini ndaba bafele emahlathini bakhonza abahle basezulwini ingoba bafele bahlala basonke izandla bathi uShembe wayenza imisebenzi singakadalwa thina ukumazi wadala izulu umhlaba dala okhokho bethu uShembe umsebenzi awenzile manje kuseni sonke thina sonke usivusile
ethunga lesinamanje usudle kanjani na khona abantu abalalele bahle bathi uzobona isenibanda abaningi ukuthi bafike manje ehlothe zabo kodwa sezofikani imibiko ukuthi abavuka ngisibanga kungani ingakho ngomthandazo la uthi inkosi uzivikele ngozi zosuku izinto ezingozi zosuku uLucifer indoda esebenza nomndeni nawe ezulwini yamjikela yamshaya itotoni njengoba manje ushaya itotoni emzini kaNkulunkulu umuntu olivile ongaboni ukuthi uNkulunkulu uzozimbukele nje uvule uNkulunkulu phakathi nomthetho wakhe nokumphikisa senziwa yini simphikise ile mphefumulo abazali bethu bethi isiza ngani ngamepha ngaNkulunkulu ngoba ijahi ikhundla yona ayijahile yona ukhuluma ngathi nokunaka thina nokujula ngathi wayesebona uNkulunkulu kayi ngihambile manje njengoqalo wendlela ngayinyanga yezulu ngawuthile lenkosazana abantu baphinde ukuthatha kodwa bafuna ukuba nguNkulunkulu bayoshayisa ngeyifunga uNkulunkulu simbambe ngezandla uNkulunkulu abantu ngezandla ukuzoshulile itheka phekopho obaba babekhona uthi ungagijimi ulokuhamba kakhulu engadusha intambo ngoba ngale kwentambo khona isikhoko kusho ngazizwe uNkulunkulu walomuzi mayibonkosi usho ukuthi uNkulunkulu akafuni thina uNkulunkulu afuna size ufuna abazali bethu ukuzele bona ayingubo yabo manje bazoza kanjani uNkulunkulu bephethe ikhwama zokubulala bephethe ikhwama zokubhidliza imizi yamadoda uyazi phakathi kwethu khona abafana nami nawe abaphuma esidlwini samadoda ayethi aqinisa imizi kanti alandilwana lando umdliwa bazobafaka egcekeni umdliwa khona abantu abakhohlalele kakhulu abantu abakhulu athi umuntu ngicela ungiphe into ezongisiza amaponyana amakhulu abakhulu kwande nenkomo namakhosikazi angaqabanga uye kumajira uNkulunkulu ngeke akutshele kumajira ukuze ukuthi majira ngiyithale ngani uma ngokho kube basendulo ababambekile ezithina phambili akunikeze kanti wabotholula umphefumulo kumethumile mhlawumbe uthola umphefumulo womuntu wafa kabuhlungu awuthatha azomnika wona athi uzoqinisela umuzi awutshale ekhaya wazi lutho phela wena uthandani uthanda ukuthi uqinise umuzi komzopheka ngoba umhobho uyahlupha iwona kuleli isizwe saphunga manje umhobho ngoba ukuthi ngifuna ukudlulisa abantu amakhosikazi amaningi usufuna ukwenza into ongabekanga yona lo muntu ushobona amakhosikazi amaningi mhlawumbe uthunyelwe izilwane zakho bezapha zingakanini zathi siyathuma kwamamzi zimuphi impahla zimuyokilo wena usufuna ukufana naye kanti kona yini kuney'nkozi zamacala amajiya efanele wathethe wena ufuna ukufana naloya muntu hleze la muntu akho macala ingakho wakhe beqondisa uthiwa wena mfana wami umsebenzi wakho ukuthi ukhanyisele ukhala amakhosikazi amaningi ngoba ukhanisela abantu abafana namabutho abangakanini uthi ushambe mina abantu abama ngifuna nina ngifuna imphefumulo abazali bethu ukuze imphefumulo abazali bethu idlule ethuneni ma idlule ethuneni iyongena ezulwini lomndeni izokwazi ukubonana nami ngoba mina ushemba akekho ethempelini la sikhona ushemba ukwenu endlini yangasese la uzothiwa khona ushemba la sizomdumisa ngomsebenzi yakhe asizele sizodumisa ushemba ngomsebenzi wakhe kodwa ushemba umthola endlini yangakwenu ngenhla ingakho ushemba uyiphatha kahle imizoyisho noyisho omkhuleni omama bangathatha amanzi babhuyele egcekeni uzothela izalukwazi zalapha ekhaya amathonga lapha ekhaya inyanya zalapha ekhaya izingilosi zalapha ekhaya nawe uhambe kahle emzini kayisho ungathuki inhlamba uthi yona mbumbanyoka uthuke iy'nkomo zoyisho omkhulu uyibiza ngey'nhlamba bayithathe iy'nkomo zabo namhlanje sibuye iy'nkulu akho nkomo ngokokho bethu baba nolimo ongahlambulukile ushembe wayesebuka ukuthi nabantu abamasebebonile ngabanikeza isibani babona kodwa bakulangishiye ngamasabatha bezalini ngesonto baya kumajiya lapha emakhosondweni akho emagumbini lapha ahayize umajiya abanikeze yonke into yabo babuye besebebuze befuna uvuka nathi la eNazaretha akekho uNkulunkulu wasehleli uyazizwa azange lisho khona abantu ekuthiwa bayizangoma zakhe ushembe ithini siyocela shembe kozoba kwethu bomkhulu wamfuna ukucela ngokuqhubeka umsebenzi wakho uthakathile shembe mawuzocela ubona inhliziyo yakho uyayibona lena
phela futhi siyakhokha lento manje abantu bacebile ngalo ukuthi gcwala abantu batifunde bagcwele kanje kwala amakhanda abantu uthi ukuhamba ngiphathela nawo umsebenzi wakho laba kusukuma abantu amazi abantu mhlawumbe basabe nokubona abefundisi bakithi abefundisi bakithi bayawazi lo muzi muzani ukusawa amaklasi umali nko yenzela emakhona abacoca le abangaphezulu abantu besebesaba ukukhuluma izilaba ethuyembila kanti nabantu babona-ke babantu banemqondo ephusile bafuna ukuzolalela ukuze basukume nabawothela amacala emizini yabo babebonga uNkulunkulu baba bagcoca phambi kwethu basitshengisa indlela ukuthi hadwana phambi kwaNkulunkulu kodwa nabo babantomzane bamadodana emzini oyisemkhulu bafuna ukuthatha bayokokhela emzini oyisemkhulu balungisa amaphutha ashwa okhokho babo asikho isidingo sokuthi sabo ukhuluma phambi kwabo mayibonge inkosi amen uthi-ke uNkulunkulu wasekhaya abantu ngifuna mina ukuze ngizosiza okhokho benu sibageze ngoba lezi zinto zabo mabeza mina anuza ulimi lwabo ufika ukhokho wakho wena nje emhlabeni angiyeke uyibeka ngale kwethuna ngoba le nto ifunani bathi zifundisa i-theory ukuyicabanga into uyikhande njengoba amabhunu amangisi afika sifundisa inkolo ye-theory ucabanga into ongayazi engakazi bekhona ezweni lakini bamkhanda uKristu wabomkhwa bakhona kanti uKristu khona lini uyomthola emsamo oyihle umkhulu bakho uNkulunkulu bakho okubona bazothi umthandazo wakho bawudlulisele umveli nqa ngomnyazi wezulu mayongozi akekho umunye phela okhona njengamanje isizukulwane esikhona munye unyazi wezulu futhi akekho umuntu ushembe okhona manje unyazi wezulu mayongozi ngoba ibizo lesiqu esikhona emhlabeni ushembe uneziqu zakho namabizo akhe ngegama ethize zezizukulwane ethize isizukulwane esikhona emhlabeni manje unyazi wezulu amen uNkulunkulu wethu mayibonge inkosi uthi ushembe abantu bamuzo lakhe imfula ngoba niyahlupa nikweningishiye nihambe lokhonza iThixo bese nimdedisa uNkulunkulu uthi ushembe laba abantu abakwazi ukuza kunina bakhuluma ulimi kwesisikhathi enzoluza futhi kwesisikhathi bayanifihlela ngoba akekho umuntu emhlabeni akekho umuntu ongathi phetha ameva athi ukona mawutholela ameva ngavuma wakho eliphethe kanje ibhakede ngoba bathi ibhakede ngizolisa ngumphayelo ngwasikazi ngawuthumela utalo uzongcolisa ingakho abezwane kwamazabo beqamba amanga bathi zophilisa ibona-ke nabo basithwesa imithwalo enzima sigcine sesihluke uNkulunkulu kodwa sibe siyimbathile ngomhlobo uyimbathe uphelele kodwa inhliziyo yakho ibe nokuhonga ibe nobubi ibe nokungcola ibona ngoba bona balulekile inhliziyo zethu ngemithwalo yethixo zabo angeke alikhulume iqiniso uyoveza athi into yokusiza abantu mntanami azaveza ihlelo engakana lezi athi wakubona abantu ozowalapha uthenge inhliziyo yakho uthi inhliziyo yakho ayivume ingakho ukukhuluma isiphume ethixweni akekho umuntu owaphathe induku kubantu abakwazi ukuphatha induku aphathe isihlangu zonke induku okuphosa ngayiphathe akekho umuntu owazi ikhambi lokulapha engalazi lokuvika uzolisebenzisa lokuvika ngoba mayethula lapha nosendla lapha nosimamani yalapha sekusuka umoya umhobholo sithatha abantu babo usiyawela usiyamajiya athi umajiya udlala usimamani usimamani uyadlalisela usimamani uyaphosa wena abantu bangasezi kuwo ngoba abantu bafuna abantu kanti abantu abamvenqanga ingakho isihlabelelo esiyizithi ukhumbule inkosi umsebenzi izandla zakho akukwazi kuthiwa ukhumbule emashiyi umsebenzi zakho umashiyi wakabana abantu lokhu uzesiza abantu wakabakayilo abantu mashiya ushembe umuntu odala abantu yena wakha abantu yena lapha abantu basebegula uyena futhi ogeza imphefumulo mayibonge inkosi abantu uhambe nawo ukuthi bayaphila unyazo ogeza imphefumulo umajiya nosimamani osebenza abantu angakhohlisa inyama le ayidlisa amanzi ebhedle ayanciza phela ukufudumala umzimba ushise uthi ngizwa kusekundlini ngingezwa lutho kodwa umphefumulo uyawageza
ngeke udabe futhi umphefumulo umphefumulo ufuna umdali wawo unyazi lwezulu mayeke uNkosi ushembe usakhele umuzi-ke uwakhele ukuthi abantu abantu ngizonisiza mina ngizonibuthela indekeni leli lithi loyolanda emanxiweni ngolanda ukhokho kakhokho emanxiweni yonke le minyaka abantu belusa amalika kithi bangasekho muntu njengoba bekhangela kanje abantu badwoza ngokusiza ngokutela amabutho kwethenza amabutho hamba kuya kwesanjani ongabahawana bonke labo bakhona izimpi afika athumele iy'vane zakhe imeneze imphefumulo abantu engaqoqwanga nengabuthwanga ayithatha ihlanganisa ayilumbanise ngamakuba lakho abeseziwafaka emzini kayihlo abeselawula impilo yakho izinto zikhulu emzini olapha nje singazi thina sivumbule sesifuna uNkulunkulu samlandela sakholwa sahamba senza zonke izinto hlalisuthi zazaya la kuthiwa khona emadodeni zabade zathi siphelele upheleleni ukhokho wakho afe emhlabeni ekhanda abafana egcekeni endulo bahlala abafana wafa mayesefika ngakwazi balawula bayokubusa ekhaya bazalane bagcine sebelawula umuzi wonke baphinde bafana nabo khokho bakho uthi ngibona okhokho bakho ingathi thina ngezulu ukuthi ungakhumbuleli yosuku uvuka uthandaza ukuthi Nkosi ngicela mangabe kuyinto evela ezulwini eqondile ngingayilibali kodwa Nkosi uma impilo yomubi ijika Nkosi zenza wena yazi lezulu ngicela ukuthi Nkosi uyiqede engaphinde ngiyikhumbule uyichithe imoya njengoba kufanele isalukwazi sasihlambulukile ekhaya sihamba sihlambulukile kodwa sombulisa ukogana umntwana awuphathe kahle umuzi wasemzini uthela utshondala kodwa kuphambene abantu bazihamba solile emhlabeni thina sasiphi izimpi sasiphatha nemithi sabulala ngisho iy'ngane sifuna imbungu yokuthi sihlanganise amakhulana namabili ukuze singaboni impilo zisibophile lezo iy'ngane zethu ezikhulile ziyinkohlakana zezalwazi ezizintombi ezihamba ziyimbungu ezayithuthwe thina bonini onina basibophile ngoba umulwazana abadalekile siboshiwe phezu kwale ngane phone ngane izosebenza kanjani nothola ukuthi ayisebenza ngaso kwenze njani asinalutho asazi sokwenze njani phone ngane yona-ke animibhathisi ngane ukwemhlophe uthi ihamba yashiya bayashiya yagcina ihlangana nabanye abahlakaniphile bayikhipha bayithatha bayifaka iy'ngubo ey'bovu yiy'ngubo ey'bovu izangoma awubantu singakhamba nabangantoni basezulwini leyo into yethu yasemhlabeni ukuthi siphilise inyama yethu khuluma umphefumulo womuntu lapha ngaphandle hayi kulungile socela ushembe phela ushembe umusa wakho uhlezi phakathi uzonithethekela uNkulunkulu umntwana amtholise ushembe bamtholise umsebenzi wasethi amen lesifuna lokho sesicela umthethele umntwana nisilulekele yena lo mntwana ngoba akaseyona intombi uthi bayahlupha abantwana abasezona intombi balawulwa amabhokongana abafana kanti bathola imithwalo yethu nisilulekele yena lo mntwana azame ukuthi ayibuthe khona ushembe azomnika isibusi athole umsebenzi abesekwazi ukuthetha amacala ethu ngoba siboshiwe sisikude lahleli khona manje uma ucabanga lokusizi lalo mntwana ubuko lwami nolwakho ukuthi alithini lona njengoba wena uhlangana lolusi ungabona ukuhamba kahle kusemnandi manje kodwa maseyashona ilanga umuzi umuntu esethele awu ngayibona manje le nto selishona ilanga khabe ikhuluma abanye banginkosi ilanga yayikhuluma lezi ndaba abanye benganabo basho sebadala bathi hawu lento yengaveli ilanga athi ukhuluma nekhulu inkosi ilanga yayikhuluma le yayinikezela kodwa abantu bangakhulumayo benganabo abantu abagcina manje sebeseqa yilabo abantu lesithi abakhona ubani bathi siyakholwa thina ezimbathi ngumhlophe ukudlula abafuthi abangembathi ngumhlophe thina zikhona zezinto zasezulwini asiwona amakholwa thina sizikhonzi thina umuntu okwenza ukufa ngamadolo sikhonzela uba sikhonzela indeni yethu ukuthi ngosibona ebantwini babulala abafowabo ngoba befuna ukungena amakhosikazi abo bacuphile okhulu abazali befuna imbungu befuna ukwenza into lezi befuna uceba umhobholo
lezo inhliziyo zokukhuleka ababenza ngalo benomhobholo bawuthatha bawufakathile noma sesingamanazareta umuntu afuna ukubulala umnawa nomfundisi olelanje selifuna nokumbulala ngoba owangakithi ngifuna uthatha isikhundla sokumbundisi kanti kusuka lelakhehlela nomhobholo uyakhula phezu kwami ushakuzakhela umpulo ukuthi zokezo lezinto ey'lana ngoba manje njalo sigcina siyabona sinomandla umajipe uyasebenza ubabasho phambi kwami wathi inkosi umajipe waphoqela lento shela walushenga inkosi lapho uqephela ishela ushenga bazama ahambe imsizo uzomsiza emhlabeni bakwethu ubone nomsizo wezo zezona ingcolo kanje kuyahlaba phela emhlabeni umhlaba siwubulisile ngoba akanawo umsizo shela wehla yena wezemhlabeni uhleleni uzofuna abazali bethu ukuthi asigezele bona Amen. Amen. ngoba sikwazi ubageza thina ngikhulume ngomuntu othi uyolanda lokho kwakhe emanxiweni ukuthi laba bantu abalanda emanxiweni uyazi ukuthi wenziwani phezu kwabo umbhilo wanziwa phezu kwamalwe babo uzowazi nokukhipha wena ingakho bekushela abantu abanguzolandela yona indleleni nalabo okhokho benu abashoyo okhokho benu emanxiweni uzobalanda mina ngizobahlukanisa nabo bonke abenziwa ababhile ngabo namanye babo ngehlabathi nakuxusha nawukini bese ngizana umphefumulo ukufanele khona ugeze lapha yindlu efana nesonto enjengelanga yindlu langakini kodwa baphula inhlanhla babone lezi sonto sike singene lapha sihambisa umsebenzi kaNkulunkulu sibone nathi kuyindlu leyona kodwa banenhlanhla awubona lo muzi ugcwele umashonke ukhuphuka phezulu ushembe ngikhumbula umdadewethu wasukuma wakho suma wathi wabona unyazi lwezulu livulile lapha ngaphakathi uwohloka amathambo liwahlanganisa wabona labo bantu abathezene ngobethobheni babehlanganisa labo nomuntu babo bebahlanganisa baxhumana abaxhumana kanjalo abese emthatha umuntu amnikeza uthingo lenkosazana liphefumuleleke lifake inyama aphendula kwabe umuntu uthi ngoba niyenza inyanga yezulu mfaka umphefumulo inkosi ilanga imthatha imfake emanzini aphumela ngaphesheya umqalo wendlela amgeze umuntu uthi ambona umuntu ecebezela ongamnike imali umuntu ongamnike imali okhanyayo njengoba usenza acebezele onsundu ngebala acebezele bese bephumela ngaphandle athi abantu sesibagezile thina sibageza babeyile abantu bayibonga inkosi Amen. ngesonto kuletha labakhonza abahle basezulwini kufuna udadewethu uyayibhuquza yakhanda sithi cha ungakhali ushembe phela mawukhali ngithela ngeyembezi yakho ushembe uyabaleka bayifuna iyembezi ngoba iyembezi ezikanosifa ngoba usuyejabulisa ushembe akayithandi ekhaya ingakho ethi ushembe inkosi ilanga sizo sekhulunyana ngezulu inkosi yake yakhuluma naye yathi iyaqala ngokuthi inkosi ilanga uNkulunkulu akayiganti ekhalisa abantu waqinisa thina boshembe asimdali umuntu ongaphelele kodwa abantu bayazala bengaphelele uthi indaba ingoba umntwana uthi uma ekhishwe ezulwini ephelele abeke olweleni lendoda uyihlo kanti uyihlo uneyiqanganiso neyiqalekiso zabazali bakho uma abazali bakho bakusola kuyiqalekiso usola abazali bakho ngokungenzi kahle kumbe egcekeni kumbe ezweni kumbe umphakathi uneyiqalekiso bese komphefumulo uhlale kayise umntwana kanti uyise uneyiqalekiso awuthathi uyise awudiliza kuleyo khalelo likamakoti wakhe noma likankosikazi wakhe kanti unkosikazi uphuma ukuthola iphumelo bovu hamba ujuba yokuchotha phambili usongeliwe abazali ngoba bengenzi kahle engahloniphi uma eseyintombi lowo mphefumulo ungene kulelo khalelo besiyasongana lezinkalo esaphuma umntwana engasenamanyongo engasaboni amahlweni uthi-ke thina boshemba siyiganti ekhasi abantu kodwa abantu bafika ngeyiqalekiso emzimbeni yabo ngala ezweni lalithi emapondweni umkalo wendlela wathi uma ekhuluma ngengane ngifuna umlando wabo ngoba ngifuna ukubuyisela obaba basiphethele uma efuna umlando umkalo wendlela uma efuna ephilisa umntwana usethi ngengikande yonke bayazi abantu bangala emapondweni uthi thina sonika umntwana kodwa lo mntwana uzobe sesikhwameni ngoba igazi lamakhokweni lwentula labantwana
igazi umuntu wabuya kanjani abantwana egazini lami lakho lageza khona imphefumulo yabazali bethu ugeza ngaphakathi ifebe ololinde wabulala ekhosheni ekhanda lakho yahleli khona imphefumulo yabantu bakini abadlulanga ethuneni ithuna ukusembele abavimba abantu abadlula ethuneni uma abantu benezici abantu wathi umuntu ofeke ingozi engadlula ethuneni umuntu ofedliziwe akadlula ethuneni uma ngadlula ethuneni uma wabuya kuphi ngokunyama ingene empethweni idlule impethu nethuthwana isuke isifile mayebuya umphefumulo wakho uzongena ngoba ufuna ukuvela uthi mhlaba ngibona ingakho ngihlabeza mhlawumbe kashawa mina mntanami ngasinda ngiyobonga ngani hlala walahla ithonga leli esegazi nakho noma idlozi lesegazi nakho uyosinda nawo lokuphefumulo kuphethe ngoba kugula wena kugula lo muntu osegazini nakho ukugula kuningi ogula ngokuthi wayemthakathi esegazini lakho uzokwenza izinto ey'phambene emzini kaNkulunkulu uthi wena ngeke kusikunike umntwana kodwa umntwana sonika umntwana kodwa uyobe sesikhwameni ngoba igazi lamakotweni ilona labantwana akubona igazi lamakotweni uma umuntu wesifazane ehleli ikhehla ehamba emhlabeni awakhamba umuzoyise mhlawumbe laphela ekweni noma laphela ejontini manje vona leyo thina xoshe emndenini umwana walikuzo uhlala kudadewethu bakhona abantwana abazohlala kwesinye samakoti ungathi ngalewane le ngixoxana bayizwa kodwa abantu mabeya komajini bakhona ngale baphuleka kodwa mase ikhuluma naye emzini eparadise ayizwakali kahle kodwa ikhona umuntu owangena esalwazi esasisebenza umsebenzi wokushula izisu mase singenile ekudadewethu lezo salwazi ukhona ningane ezohlala ukhalelana ngoba lo muntu usenza umsebenzi aye wenze phinda la simawanisa kumkhuluma ngalo ngiyabhlungu sekhulile imamundala ukuthi kuthiwa ngizohlambulula ikhaya emphefumulo lapha ekhaya lingababazi abantu babekhuluma izinto ey'julile usuke kuzohlambulula imndeni akube bikho ukuhlambuluka ngalelo wethuna kuba ngalelo wethuna ngoba kwenziwe ngalelo wethuna izolo namaqala zenziwe emhlabeni ngoba ulusipho washawa izulu ezinhlabeni waphilisana noNkulunkulu umbenqanga unyazi wezulu wasifundisa imikhuba nabo okhokho bethu abahamba bethakathi ushembe niyobaphika koze kube nini ngoba bazokudala emndenini uthole sekunenqaba abantu ababathakathi kanti benziwa yilo wakho kokuqala uNkulunkulu asebindlela zezulwini njengoba eshiwo lo yakho kokuqala lokuthi wayemthakathi uyophelela ngokuwona ekhaya amajini uthole umthakathi uzenawo evele ezulwini cha ufika emhlabeni ufika kanjani emhlabeni uthole labo abangazange badlule emathuneni bebhajele bona babathakathi wakuthatha nawo unikeza nawathi useyobona naye ufuna yena ukudlula ufuna ukuphumula uyamsinda nomntwana fanele unikeze umntwana asemhlabeni uNkulunkulu usakhela ukuthi azoqeda lolo khondo lazonqamula aqede nya alandele kamuntu yazi amadoda amaningi la awosokhaya ashisa impepho azongivumela manje ngiqinisa ukuthi umuntu oshisa impepho lapha umuntu wakhe ukudla oyisho umkhulu wakho uyawuthi bobaba nazi isithelo ngicela nimemane bonke kodwa nibiza amadlela ndawo ungahameli abayathakathi singaphila nje madoda kodwa sisho ngale msana singahameli abayathakathi umuzi ushemele ngoba nomthakathi wamajiya nje ulungile ubaba wangathakathi umkhulu wangathakathi uzosuka ubaba wagoqa umkhulu ngoba awazi ukuthi khokho nazi isithelo cha uwazi ihlonipho umthetho ushonga ukuthi uzuyihlo losemhlabeni uyihlalika akuphelise emkhulu ukuyise emkhulu wakho umkhulu wakho akuke khokho wakho ukhokho akuke khokho abangaphambili oyise bakho nango ubaba bathakathi umkhulu bathakathi usekaphela kumkhulu ukhokho konjalo abantu ngezomuntu bayethakathi phela amabizo nomusi uyongena nedawo ekhaya udle kuphela enyali ngesikuzi isidawo hayi ungena nani elabantwana adonzijoli zalaka alifake kwefuna ngale kuthiwa uzalo lomthakathi ushawe uzalo ingathi izolo sithi akudlozi ladlula ekhaya komunye umuzi ushawe yaba lapha ekhaya nangu khokho phela kuthiwa angabizwa umthakathi vele ngempela usabe umthakathi yabona nje makuthola ubekwa
omfundisi lo uNkosi bekusele ngamajasi kuyaqala angathumeza uNkosi athumeza ohlezi ngamehlo efuna ukuthi majiya abathathi nalo izipho lakho olude olufaka umkhuba ngokuyesabe kuyiqinisa bafuna abantu la kodwa uthuseni bose bendiliwe abantu bami ngoba lo muntu uzobenza nje ehleli lapha ey'ntabeni ekabethekeni uzophela abaningi bazohlala naye lapho ey'ntabeni ushembeke lo muzi wakhe uzoqeda into enjalo mayibonkosi ngoba uzolanda bona ukuthi bantu abangasalandeli sibethule lezo y'thixo ngoba bayithola lusipho emhlabeni abazalana nazo imikhuba kalusipho sibageze bahlanjulule bese bethatha bayobosha esibhedlela nomndeni bese befundisa ukulunga ayibonkosi uzodla lo muntu ukuthi ngabona lo muzi uphendula ngaphakathi uphendula isikole uNkulunkulu efundisa kodwa begqoke iy'khindi bengabantwana abancane namayunifomu ebafundisa ukulunga khona abantu abangakwazi ukulunga khona umndeni ophila ngentambo egcekeni lakhona kuze kube ngathi itemu impilo yakhona kanti ukhondolo labantu abafa bezindala bawungcolise bawudunga umuzi bawudinga ngomkuba enjalo ushembele usakele lo muzi bakwenza kahle ayi ngoba kumnandi ukuthi size la sizobuthana la sizele ukuthi sizothetha amacala futhi uma sesiwathethile amacala kudinga ukuthi siphume phela siye emathempelini ngoba sesiwaqedile imisebenzi yawo sabalanda sabasemakhaya bese siye emathempelini akuyona ithempeli lomuntu le ithempeli lakhe yangakini nalezi lesezweni lakini la size empuleni silethe imindeni yethu izogezwa kufika isigaba lapho khona sebelungiswa kahle bese nihambe niyolungisa emakhaya njengobaba noMshumayela uthe uzele manje uzoza ukuthi isigaba esilandela sithini ngicela ukusisho nje manje phakathi kwabantu ngoba kuyothatha isikhathi futhi ukuthi uchazele abantu ngamunye ngamunye ukuthi ushembe abantu abangabe imindeni ayivuki seniyiphumile inkomo abengiqale naqala ushembe abafuna inkomo abafuna imbuzi abafuna imali unyazi bezo ushembe ufuna inhliziyo yakho wena onganele kwethu ukuthi inhliziyo yakho ayiluleke ithambe ivume ikholelwe ukuthi uNkulunkulu wasekheni uzokwazi ukungihlanzela abantu bakithi iyona into ayifunayo uNkulunkulu abeseyithatha inhliziyo yakho le msulwa enhle ayiphendule ihisophi okuyogeza imphefumulo yomndeni yakini ayithatha ushembe lenhliziyo yakho ayiphendule umlotha okukhumisana imindeni yakini ithethelelane phela amagqumu namazondo nokubulalana imindeni ibhubhiswe lezo zinto ey'ngalo bese uzomatshela bethi sawe njenganamhlanje sawenza ihlelo lokwekakhe hlampe inkomo ney'mbuzi hhayi sizovuma umkhulu ngezwa kuthiwa kwathi uba umkhulu omncane babulalana ingakho singangenelana abafundi asiqobelaneni into yomkhulu le asiyekeni bayazi umkhulu usumlandi usuzwakela umkhulu owabulala umfowabo ngobefuna unkosikazi ungena unkosikazi wakhe khulumisana umlotha phele kanjani hlatshwe inkomo athula uLucifer nalamakhehle asemandulo uyona adala impethu kaxatshwana abesanalethi into encane aletha utshwana ukuthi aphuze utshwana besanele kubangwe nje isichibi ungaqeda ubona lapha sokuqedela tawuyitsho futhi umkhulu wakho layithalata kade uzohlambuluka lapha ekhaya kodwa seyacabanga bona sengena awuqinisile bona babona uphule sekhalazekile mabona zelendle ukhalazela juwana nento bayizonzwa yikho ulushambelenezaphi mhlawumbe abangigijima lifuna ukwenza hayi seza ukuthi umkhulu aqabanga umkhulu niyazi impethu yadala ukuthi umkhulu aqabanga ake ngijafuna okuncane ushembe akhuluma ngapho ezinye zezinto ushembe eziyimbangela ukuthi umuzi ukole utsheke umuzi ucatshwane yabo abantu abazange bangcwatshe emandulo abadliwa izilwane eyovikela izwe asikho isibongo ngaphansi komthundelanga esingazange sibuthe konkosi luzini kwakuyinkolo yalapha ezweni lakithi yabona nje umalume wami ebhula bakamshumayeli uNdlovu nami ade ngidinga ngibalo ndlela ngenkosini yakomalume wami ugama babhukana baqedana ubangwa yize nangakini nangakithi ikhona into enjalo amakhosi ayekuthi iy'mbongo zabantu namakhosi ayey'gagaya ayeba namandla phela ukuba yinkosi uba yinkosi unqobile nasempini bese uba yinkosi bese begcine ngapho sekukhona amakhosi khona iy'ngonyama
abakade beyizingwazi bagcina sebephanga konke bese bayinkosi noma beyingonyama abuthe zonke lezi zizwe labo bantu bababuthile imvamisa yabo imizi iqhamuka mumva sekunozizwe wasethanda umndeni nawo ukuthi ayidambise iziphi kodwa iningi lakhona zazingekho engathi imizi kodwa wakhala konkosi kuyinkosi kuphela yathi isikhondlo abantu umsebenzi wabo ngokuthi bahambe phambana zizwe umhlaba nje inkosi ihlomela phuma nje uma nomthetho abalonzi ukuthi lodla impanga nenkomo zakhe nonile namadlela akhe nefeke zakhe ngiyayifuna ngifuna zibe ngaphansi kwami umoya umuko esengeni umhobholo lokho ngakuzogeza kanti phela ageze labantu oqala baphuma umhobholo khona izwe lizobanqaba libe lihle uphela umona mayebo inkosi uma isimanje likhulu ngalo kodwa sabe nalibhenke sothola izinhliziyo ezingwane sothola ngathi sabanga izinto kaShembe sabanga ikhundla nawo bakumthetho ingwevu lesinayo ubabusena nobabusomama sikukele kwangobaba uthi ubabusaba umthetho ubabumthetho senza phela ubaba afana nathina siyasaba ukubuza njalo phambi kwaNkulunkulu usambisa imthwalo mangaphazami uthi ngiyakudlula la ngiyakudlula usethu ubaba hawu manje namhlanje ngihamba nemboyo sithi baba sicelile ukuthi silondolozele ngayo ngoba uyasinda lo msebenzi usedala ngamtshela uNene utshela ukuthi uyazi baba uNene ngamtshela ezonginikela ukuthi usenayo ekhaya emphefumulo ngiyadabuka nje uma khona abantu abamsolayo wayabocela enkosini unyazi lwethu uzoyikhuluma yabo lonyisuku baba uSele lo besibe nathi na ukuthi usathetha amacala akubona bonina lona ngeke inhlanhla abawusolale lo msebenzi uthi baba inkosi unyazi lwethu awazini umuntu abantu bazi lutho nje amadoda wazi lutho bazini abantu ngoba bazi ukuthi nje ingane yakhe izele uskaza uthathe wabuyibhalisa igrant lokho lebawazi abantu ushonyazi ubaba uSele bazi ukuthi ingane yakhe ubhalisa imali eqolo uthi bayelwe nabazi sabo shemsasezana baba esetshela kuye baba omubi akangeni etsheni nasesihlahleni ungena umuntu lothembekile lothotelwayo kusho inkosi yamanazari isho ubaba uSele ikhuluma-ke ngokubaneshwa lokungayizwa inkulumo ayikhulumi lo muzi akuwona omuntu bakhonza abahle basezulwini umuzi wonyazi unyazi kuphela olenza umsebenzi wabo ingakho sikumemezela ukuthi siyacela abantu bangamkhonzi umuntu ngisho ngabantu ebusukulele ukuthi bakusithenjwa yena usithenjwa ushembe uthathe ibuzi lathenjwa leyo phambi kwakho ngokumazi ungamkhonzi umajiya futhi umuntu layikhaya khonzwa abantu abakwenza abantu bagcina bengongeleweni nabo umuntu mayeseshawa umndeni wakubo ngoba engawunakile ushaya umndeni umkhiphele ngaphandle bese bemlandela abantu ngobakhonzela umuntu okhonzwayo la unyazi mayebonkosi thina siyayikhonzela imindeni yethu asimkhonzi idlozi siyabakhonzela uNkulunkulu singamanxusa iloko besizokwenza sihlanganele phakathi kwalo muzi nesibuthanele phakathi kwalo muzi uma sekufika isigaba siyaqeda uthi ushembe badala maseniqedile ukuthi lezo igaba zokuthetha amacala ekhaya emphefumulo njengoba ngishilo eqaleni ngithi ushemba ufuna inhliziyo yakhe akafuni imbuzi kodwa ngosiko lasezulwini kuyaqhutshwa iy'mbuzi ney'nkomo uma kuyocelela abantu intethelelo uNkulunkulu ingakho yayimukela uNkulunkulu wazi kambe ngosuku uhamba 300 400 uyehleli ubhekile nje ntambama ebusuku wazophuma unyazi manje sekuhleli ihlale kuzokusha u1 ibili iy'nkomo ey'qhamuka ekhala emphefumulo iy'mbuzi phela ezulwini kuthiwa inkomo le nkomo le umo kuthiwa inkomo yamasondo ngokwesintu uhlala uNkulunkulu usezwana nje isibaya usho njalo umfundisi umshwana udlokutoza sokutshengisa manje ubaba usakhe isibaya wathi iy'nkomo lezi ey'qhamuka ekhala emphefumulo ngoba mina ngisuke ngithetha amacala ngixoxa nazo ingakho kuyatuseka ukuthi abantu sengathi basebezwile bangaxhamazeli umuntu angaqhamazeli abezengijima ayona imbuzi la kabhasa angisho ukuthi imbuzi lezi lesilungu ayisebenzi ziyasebenza
kodwa kuyatusela ukuthi abantu abasukuma phela uma ukhuthalele okhokho bakho nomkhulu bakho musukwenza sengathi ugcina icala uthi ngoba usuzwile uyaxhuma cha usuzwile hlisa umoya ucele kubona baphamana uthi ungathi ufuni amazinyane ey'mbuzi lezi ekuthiwa ithukazi ibhuzazane lokungakhwela oqhuma ngomdlalo yizo umshebe bathedakazi amacala akhulume nazo mayizala phambi kwaNkulunkulu wandiyibusise kuncipha amacala ezona made amacala made wasendulo ngeke waqede ngokwemasathi zonke iy'thuba okungaphambi kwaNkulunkulu zonke iy'thuba adinga thina ukuthi sidedele iy'nhliziyo zethu sishambe sinikele iy'nhliziyo zethu ukuthi okhokho bethu bageze ngazo akusho ukuthi uma ungenayo inkomo nembuzi uyekhathaphi ukhokho wakho wafe yothwala wafela khona lapho eyothwala uzothathaphi isibusisi khona insizwa yakadidi la eyambulelwa kodwa wozonkulunkulu wakho uthomnkulunkulu wakho efake izandla phayithele egomateni emekhoneni lapho ephela wathole umuntu angangingalo umuntu nje kade wafa wena ukhala mkhulu wakho kodwa wena funa wena bangaphambili funa ba Joel 8:8 funa bangaphambili ngoba nole umkhulu ayenzayo abayazi la uthembiswa yini wena bangaphambili funa ba khulula ayesizwa khulula ayabuze yasanisa phambili ungenise so hayi baba nomkhulu nokhokho izolo ufuna laba oyise bokhokho basendulo uzwile kuthiwa ukhokho weshumi nesishiyagalombili 18 ukhokho awufuna boyise babo wathina ngoba thina siyabandolo nje kuba bayenzayo bayithole nabo emthandeni wokhokho babo iy'nsuku zabo emhlabeni zisithunzi bona ushembemobuza bamahambe wabasendulo abangifundisa yini bakutshela bakhile amanzi empizeni zabo awutshela ayatuma kungekho kapozibaba Abasekhula lezo. Vele umuntu mayikhuluma phela indlela yabaleka abanathanda. Uthi sembe bona bayitshela yini ukuza khona abasendulo ukuthi mntanami cha ubona lokho wakho lihamba uthwala ulandela thina ithini ezihamba zothwala zalandilwa sesifuna ukuthola lokhu kuba elethi izulu yilo leli salikhanda la emzini ushambe ufuna ukubhikiza lamazulu asesifokweni adala okhokho thina sivumisa iy'nhliziyo zethu sithunyaze uNkulunkulu uzosisiza nanku uNkulunkulu asakhele wona amen kodwa abantu bakini babethamba ebuhleni njengalendifuna ungabaphikisi ngoba ushebona abanye basukuma bathi mntanami awukwazi ukusiyela ebuhleni ney'khwama siphethe iy'khwama ngoba isezulwini akayingeni iy'khwama nanku uNkulunkulu usheba asakhele wona uwakhele ngasiboni ingane yakho ngoba betshele kanjalo futhi nawe ingane yakho ngoba bethamba ebuhleni hamba ebuhleni ngoba ebuhleni isezulwini uNkulunkulu wenza konke kuphelele uwenza kwenzeke amen sengiphetha nawe emshumeni uthi lo uNkulunkulu uma ngiyilethile lezo zinkomo nakwazi ukuhlangana letha lezo zinkomo sekufanele ngibuyele ekhaya ulalele emnewethu sekuzophendula mhlawumbe nombuzo wakho niye ekhaya kulungisa izindlu kufuneka indlu yangasenhla letho indlu ehlasuthi indlu ihle noyihle umkhulu wakho indlu yangasenhla hayi kagogo indlu yangasenhla njengoba ushembe kwasifundisa iGetsemane ukuthi indlu yakhe engena ushembe yedwa bangena besimame indlu yangasenhla bese bakhoneka gogo la ngena wonke umuntu khona nalaphathelwa khona ingane nalaphiwa khona yonke into masekubhedwa bangena bashaya izindlu kuthiwa ingane lesi ayiphumi ngani endlini kagogo akugogo babini babini amaphehla bekanangena lapho futhi ogogo lapho la kukhululwa khona indlu yangasenhla ingesenhla inhloko leyo ogogo bazona iy'hloko indaba yokuthi indlu yangasenhla kuthi uyafudumaza kagogo ushiwo ngoba amadoda emandulo ayephuma yona iziphi salugogo lomlobokazi emumethe ingane afe
umkhulu empini ingane izali ingamazi umkhulu ingamazi uyise yazi ugogo ushisa khona impepho la endlini yakho ukhala khona lapha sinafana yini lapha nizwana nakho khona khona la endlini abakageza khona lenza wakhulazele ukuthi la ekhaya zonke into baphuma nabo bakugana bazothukile ingakho wathumala lapha endlini ngasenhle shembuzo ukusela indlela inyathi kwasendulo muzo endodwa ngendlela ngasenhla imbomo zokukhotama zasho inyanga izulu iqhubane igetsemane wasezulwini nangena khona usokhaya yedwa ushembeke kuzoyisilungisela lokho ukuthi akubuyele emvelweni khona izinto zohamba ngononina lapha egcekeni kuthiwa wathole lezo zinto bese kuba yindlu batamebweni kusukela kondlonkulu wasekhaya silesinqumo singamakhosi wakhiwe ilawo lentombi uma ekhaya unazo lezo zinto wena waziphi ihlambulo kanjani lezo zinto manje nanifaka impenzo wafaka nabadrekezwa lapha ekhaya belahliswa imfudu noqhamu waphezela wafaka leyo njalo wena waziphi kodwa ushembe futhi singakhohlwa ukuthi ususile kade ngeke ibe khona adalile kade ingadalanga ibe khona akwedini kade ikhona ungabonakala uma ngamandla njengomntu uNkulunkulu osihlambulule kade kuzwa zonke izinto zasihogweni ushembe kwazi uyihlambulule leyo mizi wena ngenhliziyo zenu ukuthi ziphumele kanjani uNkulunkulu nithemba kanjani uNkulunkulu mayebona inkosi lezo zinto-ke mazikhona zihlambulukile asikho isidingo masingahlambulule idinga uNkulunkulu ukuthi ayihlambulule lezo zinto nisebenzise kuzo nizabenza khona ukuthi makhathi lapho khaya phuma iy'thebe zingene kononina uthi kushembele ngabane nilungise lezo zinto bese nilungisa-ke iy'mpahla zabo zokubamukela phela ney'thebe zabo uyazi khona umkubenzi oyithina hayi masingenisa abantu abadala hayi sinazo isithebe senu ukhishwa inkomo ukuze inkomo sinikezwe abantu khona abantu la abakhulile abangamakehla nezalukwazi basemandulo kodwa bafa bayizingane abadla isithebe sabo sona inkomo imbuzi shondani inaziphezulu uthi masenimalanda abantu abangakhohlwa ukuthi nikhiphe isithebe sabahamba bengazalwanga bangabonanga ilanga imbuzi isithebe sabo uthi bangamakehla bafuna bangamakehla abawela amaziko okukhuliswa abenzela imicimbi yabo okukhulisa umuntu akhuliswa la adlulise esigabeni esiwukuthi angithi intombi kanye ingane iphenduke itshitshi iphenduke ibe iqhiza bese iba ingoduso bese ihambe yogana lapho futhi inyongo umswane yonke into kushintsha isigaba somuntu nomzimba wakhe abe umuntu azayogana umuntu ingakho mase yogana usokhaya mase ikhiphe ingane yakhe ayincamise ayenzele uphapho bese igeza indoda esagcina umthetho udiliza labantu abayigadile ingane mayisakhula ikhathwa izinsizwa zakubo amabutha kubo ukuthi ingadlali itshola boya nemdwembe namhlanje lezi ey'thwalwayo kuthiwa isiko zithiliswa nileyona uyafika umuntu ogana amabutha kubo akabulala indoda ngoba azalugcina isiko kubo ningi inkolo lakhona esokweni ukwazi imithetho amasiko okungcwele bethu inkolo leyo mayibona inkosi ushebufuna ukubuyisela lapho siyabonga abakhozi abahle basezulwini abanemibuzo sobe sibatholele isikhathi ngoba ngifisa ukuthi omunye wabafundisi abele beline abese esigoqela umsebenzi kaNkulunkulu asibuyisele inkonzo inkosi ibusise izizlayo amen cela nisikezele abafundisi umbhobho siyabonga abantwana bakaNkulunkulu iyalo sesiyitholile kulo muzi nathi njengoba silapha nje sihamba somndeni fakazela inkulumo ekhulunywa ubaba uShumayeli sithathiwe nathi kwathiwa sizela somndeni wakaDladla umhlaba wonke nje mokuthiwa umndeni wakaDladla indoda uDladla owazala sonke lesizwe umuntu othi uDladla uvezi uGaradeli ubani uMathelwa baningi ngoba ngithi uDladla bayazi bonke lapha bangena kulezi nkonzo amen amen uthi asize lapha
sagcina mzwana umzuzovula kodwa uthe asize lapha sizomkhonzela. Amen. Amen. Sikhona-ke sizomkhonzela, siyathemba ukuthi khona njoba sesikhona nelasibona. Amen. Ngibona izinto eziningi ngabazi ukuza hayi ngoba ngingabazi noma kwenze njani. Bekukhona indlela eningi ukuthi ngase ngaqhamuka ngayibona singathi sengiyabona ukuthi besinda kathi. Amen. Ngabona sibaningi ngathi siwumndeni wakadlala sibaningi. Emveni kwalokho uma ngabe sizoqhamuka la insizwa iqhamuka kwenda abesifazane angibonanga ukuthi bakulezi babona lesekho lesibaningi siqhamuka la. Uthi-ke omunye umuntu uthi hawu kodwa uthe wena uyi ekhaya lemphefumulo na bese ngidumala bese ngibona angiyishintshe lento yakhe ngoba yakhe ngasezi. Uma sekusondela impela lebekho lesithathu waphinda futhi ngabona abantu abaningi abantu abangasekho bekukhona nale ingane oyenye ingane lengize ngiyimbuza ukuthi wena-ke ungwakabani akakwazi ukukhuluma ukuthi ngokabani unyamana bekungokanyanyana engathi besikuleya ndawanyana kuyandawana kodwa ngathi bekukhona nangetende futhi khona lapha. Njengoba silapha nje thina singaba abadladla sizalwa undaba ezitha udladla uzalwa undaba ezitha kaSontikazi. Simndeni-ke size lapha sokhonza dladla ubesilandaba sesifikile. Amen. Sinzalo yakho sipheke osipha khona lokho ukuthi asikuzele inkosi sikuzise elizweni. Amen. Isihlabelelo sakuhlabelela 181 amakweba Palama Palama kakhulu asilandele umfundisi. Yeah.
ngiyafakaza kuphela. Amen. Njengoba kadesho umshumayeli Majiya ngangikholelwa ngofakazi kathandwa nonyazi lwesizulu ngisho ukuthi sekuyovulile mina ngangekho. Amen. Mina ngangekhona ngalo kodwa ukhona okukhulu. Ukuhamba ungazi wazi ukuthi ngihamba nje ngiphelela kanti awuphelela. Uma ngangekho ngishwabiko manazareth amahlokofini. Mina nje la ekhaya umphefumulo esikhulukweni bengazi nje kumnusa uNkulunkulu kodwa ngingaveli lutho kuye. Amen. Kodwa kwafika izizwe ezimbili zithi itheko umhlaba yalingana. Kwafika ikhetha labondela. Makufika ikhetha labondela. Kwamisa imoto masefikile kwamisa imoto ababehamba ngekhumbi yabuyisela eceleni. Uyabuza ikhetha sineyamazuza. Labo bantu mfundisi ke mamazi. Baduke. Amchaze bese nazelwe ngoba hayi usho umfundisi ngelwa lo esimasiyo seTV. Ethi ukhona esimasiyo ukuthi ufanele wathi ngishoyena. Hambana ntshenze ngifuna ukukhuluma naye kodwa ngeke ukukhuluma naye. La ithebule ngifuna ukumsekhaya yokukhuluma naye ekhaya lapha siqala khona. Ngabuyela manazolo sahamba amene ngayithatha kancane nje bamkhona lo ngayithatha kancane. Ngiyakhumbula sasisekhaya ngomhlaka 19 November ngiyabo phelile. Sahamba sayekhaya. Ilapha ke bamajiya ufuna ukufakaza ilapha ke eyafika ke le ndoda athi webona bona umncane kakhulu. Yathi umncane kakhulu yathi uwe sisizukulwane sika-8. Yathi kodwa esicelayo ungaqali ukusenza uyakhumbula basema ngafika. Maqala wenze lutho lwethu ungazange uye ekhaya emphefumulo. Wofike nje mayifika nje imoto esangweni usiyahamba. Lapho waseSamuel ngasisheshisa ingane zakhe sigcina imbatho yobaba omkhulu. Ungasuthi ngena. Wathi ufika umusi yaqalaza uqalaze ngala kwa right uphinde uqalaze ngoba usazi ukuthi sikuphi. Uqalaze emva kwakho usiyangena songena nawe ngaleso sikhathi. Amen. Manje ke ngisho ukuthi ke bantwana benkosi yasina sifakaze ukuthi ukuza kwethu la noma ngokukhulumela noma ngabe kakhulumanga. Kodwa ukuza kwethu la basuke sebesibonile. Amen. Izolo ngisolo umuntu uthawo ngeke mathuna Yesu. Sinaye esigilweni thina Yesu uthawo. Khona umuntu oyiwelekile. Ngithemela qale ukuthula ukuthi iwele ngithi mina iwele enjani umuzela namabumu kodwa ngiyamuthi qonda ukuthi iwele ndlela ukhona umuntu oyiwelekile. Noma wakho kodwa lo yiwelekile khona bese uvuma ukuthi kho. Thula umprofeta. Uyini wena kuye? Ayikuzithemela. Athi nilamana kangakanani umuntu mfoyi. Ayikuphinda ukuthi kakhulu na. Mina ngosihlalo yena. Ngwamaqhu. Ngathi wenze njani lo muntu? Ngithi mina wena lo muntu. Umunye ngisanda khula ngesolo lokho nje akhathisa. Abathi nalo utangibuza ukuthi lo wahamba owendala utangibuza ukuthi aninganelwa ngani. Utangibuze ukuthi aninganelwa ngani. Ngoba bonke lokho enikwenzayo nikwenzisa uyena. Ngisho ushadana lenkosi. Bashimala inkosi ngiyabonga ngandla kwethu. Kodwa siyacela kokhokho kulesizukulwane
besile befike emzini wasejidela besiyogcina bathi noma ningasayanga washoza noma ningasayanga kodwa uma uhambe wena nafike langena emzini ekhaya umphefumulo bese ngithatha besiyokwenza asaqedi kosusesemese izolo esuka lamanje umfundisi ithi sebeqhubule abantu bakini lapha ngemuva bathi awuzofundisa bazophuca wonke lokho nje ukuhluka usukusho konke nawa lo okulapha baqhubule manje bajitshele wongana yizo seyiphuca wonke nesho umfundisi athi uNkulunkulu akakhumbula kwabo amen. Siyabonga kakhulu abahle basezulwini. Sengadabuka sengesaba umfundisi ukuthi ngithi lo muntu awenze ngoba olunye usuku zatshela umfundisi othize la sihlushwa nkosazana intombazane yaphila la ithi mshumane manje kuthiwa ngicela umhlanze umfundisi usibamba wagcina sesithuka ukuthoma nje banezangoma zabo asisho siyayinaki izokhuluma abantu phela masemhlabeni bafuthi ngeke siphile fana esibefuthi ukucabanga uma sisinake lokho ngogcina ucabanga abantu nawe usuke ngazishiso yini mayelwa sathi thina kubakela umfundisi ukuthi ukhulile ngomqondo ngoba phela khona usuke mdala ube ingwevanda uphilwa ngokukhula maye kuzwa lokukhuluma ngoba kuyenza sathi thina dadewethu lahlola laphulwa futhi la lento ufuna ukutshela umfundisi yini wathi cha ngithunywe ikhahlala kube lokhokho elithi lasha umqalo wendlela emandulo sathi thina dadewethu siqonga mhlawumbe ayikhona sathi thina siyesawa ngokumfundisi sicela usondela abamhlazi umhlazi uzomtshela hayi ngoba sasithi umhlazi siyamthuma sithi mhlambe mkhulu ngaphezulu sasesibuka isithunzi thina cela umhlazi acela umfundisi ozokhuluma naye bagcina bexoxa ngona kodwa sesithuka la kuthiwa sijibona izinto njalo phela uhlelo ngoba umqalo wendlela wayethu phela siyabathandazisa abantu ukuthi sengathi bangaphi ukukhula ngoba usuma kakhulu mawusaqala into washende ungazi ngoba kade ufunda incwadi ukuthi ubula ngehlazo uphendula indaba ongakayizwa uyabona umfundisi udlala uthini udala angasoleli kodwa wenza nomngane unganaki ubasiza ukuthi anganaki angathuki ngoba manje amakhehla kuba ngabathini manje mntanami usuzivimile wena uthuka umsebenzi kaNkulunkulu ngoba usendiphe insizwa yakhe ifika la eqala la azokhuleka acela bona athi ngaphambi ukuthi ikhulume kuthiwa iqala ihlambuka ikhona ngisho nakuma-YouTube ngibone labafana bayithatha lebayifake la sibone sesiqhamuka khona eyaqala ihlambuluka ngoba bayathola lomuzi akasithole yathi uma ingena layo ibhodi ibhaliwe kuthiwa bathuka lomuzi abangeni akushiwo wena ophilayo abemaliwe mangena phela sikwazi thina futhi akusiphathi kabi ukuthiwa ngokusungazi isho ukuthi umfundisi wethu sayigela yena lokho kukhulunywa kodwa siyamcebisa umfundisi sengathi bamupha isibindi akhule nalo ayikona amen phela simasesemhlabeni sizingane bakwethu sizingane masesemhlabeni bengicela abefundisi benkosi okhulu kuyithoba befundisi ngeke sihlale bazisa esinikeze nayo inkosi yabathwa laba bantu abathi nobekhuluma banalo uNkulunkulu nansa lapha yona ibukeka incane ngomzimba inkosi yabathwa ibingelele nje bakwethu lelinye ngamselela umbhobho nansa abaphela abantu kuthiwa amakhoyisana namalanga sokuhlangene namalanga abingelele nje besabekele belinye ngoba isikhathi sihambile uzokuya kuthola ithuba nalo inkosi yabathwa amen shembu muthakonga abantu bakulelizwe amen ngibelele umuzi omkhulu wonyasi ngicela ukuphakama ndaba ezintsha bafuna ukuzwa la mina ngosiphiwe wababele isizwe samanasane esidabuka uswa wethu sikacelwane kusecretin kwaXhosa nama ngazi ukufika kanjani la ekhaya kodwa ngigcine sengikhona ngokuthunywa yibabanikazi kodwa ngigcine ngifikele kulo muzi ngoba ngathi kukhulu okutholakalayo la ekhaya nami ngize ukuthi-ke ngizojabula
ukuthi umndeni wakithi nesizwe sonke abangasekho bakhona kuleli khaya. Amen. So nami ngithi ngizokhonza nabo ngizohlanganela nonke manazazitha amahle endlini uNyazi. Amen. Ngiyabonga. Amen. Inkosi yakwaNcasane Thawobele eCreche kodwa ke sila eNkomazi eJududu. Uthiwani mina njengoba wadusho nothengeni lesizwe si singabathwa isizwe sabathwa esikhulele eMgedeni. So masikhulele eMgedeni ke sihlangana la lesizwe samalawu ilawu kuthiwa amakhaladi. Amen. So ilapho ke esihlangane khona ke sabe sabakhona thina basiphipha amakhaladi eMgedeni bathi ayasehleni siyezansi siyolima singalokhu sihubha inyamazane siphila ngenyamazane. Amen.